Ar ôl 5 gêm Gynghrair heb ennill, bydd y Barri'n gobeithio am fuddugoliaeth heddiw i agor bwlch rhwngddyn nhw ar dre newydd sy'n y 4ydd safle. Mo Twrei'n creu lle ar ymyl y cwrt. A'r bel oddi ar Cain McLagan i gefn y rhwyd. Llai na munud ar y cloc, a mae'r Barri ar y blaen. Twrei'n creu, a McLagan yn rhwydo i unfed gol ar 10 tymor yma. Williams at Edwards, cyfuno ar ymyl y cwrt. Williams ar ergyd, o mae Lewis di roi ti ar blad i Jamie Breeze. A rhywsut mae'r blaenwr wedi methu. Chwarae hyfryd ar ymyl y cwrt. Be oedd Mike Lewis yn ei wneud, a mi oedd rhaid i Breeze sgorio fanna. Evans at Thomas, no Edwards, chydig o le. Sean Bradley'n cynnig hun ar y chwith. Bradley, nôl at Thomas ar y cynnig cyntaf, fewn at Breeze. Breeze at Edwards! Cafodd am gafal ar y cynnig, a doedd ddim yn bell gan Noah Edwards. Sean Bradley trio creu lle i ergydio. Craig, mae'n fler yng nghanol cae gan Caernarfon. Jordan Cottrell sy'n dod â hi. Cottrell, o Twrei, doedd ddim yn cael sefyll. Mo Twrei'n gwbl glir, dim ond Ramsey i'w giro. Drwy goeser golwr. Chydig dros 5 munud i fynd tan yr egwyl. Unfed gol ar 10 i Mo Twrei tymor yma. Rhys Roberts yn trio chwarae trap cam sefyll. Twrei di amseru'r hediad yn berffaith. Ar ergyd drwy goeser Ramsey. Hugh, gweld yr hediad gan McLagan. Mae Gareth Edwards yn oed acluso. Edwards yn trio mynd nôl at y golwr. Ond mae rhoi ti'n syth i lwybr. Jonathan Hood sy'n sgorio'r drydedd i'r Barri. O, llanast llwyr yn y cefn gan Caernarfon. Bydd off dros ben Gareth Edwards. Syth i lwybr Hood ac yn sgorio 6 gol o'r tymor. Craig nôl at Thomas. Trio creu rhywbeth i Caernarfon o fan hyn. Bale at Brookwell. Brookwell ar cynnig. Lewis dros y bar. Dim problem i golwr y Barri tro na. Roberts roi ti syth nôl i Caernarfon eto. A McLagan at Twrei. Diom yn cam sefyll. Mo Twrei am y bedwaredd. Mae mor hawdd i Mamadou Twrei heddiw yma. Unwaith eto'r amddiffynwyr yn honni bod Twrei'n cam sefyll. Ond yn sgorio'i 12 gol o'r tymor. Craig yn rhoi'r bel yn ôl i'r Barri unwaith eto. A dyma nhw'n dod Cottrell at Greening. Greening dros ben yr amddiffyn. Twrei tu ôl i'r amddiffyn unwaith eto. Cael iwthio i'r llawr. McLagan i gefn y rhwyd. O, mae'r dyfarnwr eisoes di chwythu'r chwiban. Ac mae'n gerdyn coch i'r cefnwr Joe Williams. Ond fydd y gol ddim yn cael ei chaniatáu. Ond yna gymaint o le tu ôl yr amddiffyn na. A Williams yn gwthio Twrei i'r llawr. Cottrell yn dawnsio heibio i Rhys Roberts. Digon o le i groesi. Pwy sy'n ar y postyn pella. Mo Twrei yn mynd am ei hat-trick ond yn taro'r trawst. Am brawn mae'r dyn yma di gael, ond mae'n bnawn i'w anghofio i'r cofis. Yeah, all we can do is ask, today was a response about, for us from recent performances. We know that's not been good enough for the standards we've set, and thankfully, the guys have shown that response today. That'll take care of itself now. This week, more importantly, Welsh Cup semi-final, live on TV against TNS. What more can you ask for? We sort of looked at third place, it wasn't impossible, but, that's probably gone now. But yeah, the old answer of, trying to finish as high as possible. We've got 2 home games now. Obviously, we've got a break next week, but we've got 2 home games, and the supporters have been fantastic. So to go out with 2 wins would be unbelievable. But we're playing Connah's and Newtown, 2 extremely good sides. So we'll work hard next week. We don't want another break. In a sense of, just resting, niggles here and there. The boys are going to be determined to put that result right. So we need to keep ticking over. Like you said, just give 100%, finish as high as we can. And then, hopefully go into the playoffs full steam ahead. We've had a tough start to the top 6 of conference, but the 4-0 win against a strong side and a clean sheet is fantastic. I couldn't be happier. The lads are over the moon, and it sets us up really nicely for TNS next week.